whatever that means to you. Espero que todos si van productivo. Oh my gosh. Happy first week. Pues I'm gonna go back to school. Mawag hope cute videos. The teachers ko post ko nang survive the week. Ito dobe prat. Nang kasi mane TikToks anto mane actual, you know. See. Anto also mi mesra hari pa sobrang mawag post. Anto mi tawag ko post so mi probani kara king prestis edata. Mi gasta edata jerian. Pero ela post algo hope funny. Anto libisa ko samper edata wonder di kong school to cominciamo randomly midweek. Ora edata studiante. Mane un job web sa falga sina. Anto wag at un teacher. Anto school cominciari ba un jaluna. Eta mane now I understand. Paso e promesi bang ta hobi duro. Anto maybe starting on a Thursday eases you right into. That's what I always thought as a kid. Kasi ito taman e purpose. Pa mane e by poco e promesi bang taman 2 intense like too many days. Sí, paso teachers nanta mane voorbereiding tambe before, right? Yeah. So aki parse ko nanga nang meta ta pa comienza tiki mas lat anto escola acaba tiki mas lat tambe. So there was a shift minasasi nanta baiting opinion about this anto this is gonna make a difference. Pero tata hobby prat pa ako teachers nang ako indeed starting on a Monday is hard. Yes, I understand. So pa otro nang ko getting ready this weekend pa start. Mita espero ko it's an easy transition this weekend into the next week. Misa ko a lot of adult students to starting on Monday. So you know, last week no sa papi hobby busy, so go listen if you want to. Support systems are very important, but also self-care. Like, yes. Do not forget that. Drumibong, komebong, move si por. I would definitely incorporate that some way somehow. Pero tama hasi ko sang leuk, right? Do not forget to live a little, do hobbies, hang out with people. Anto papi ko hiyane ora ko ba sinti ko portaba tong tigi overwhelmed. Probably they will understand. And ask for support if you need it. Yes. May kere say the main things. Mi kere bisa boso ko nos live riba YouTube di ko la fam YouTube di Sincerely Carlina pero nos not live riba Facebook. So what I will do right now, ta ko mi share a link anto minasa a specific reason why this is. It's probably a technical something that my brain cannot fully understand right now. So, me just grabe sa boso. Ko nos vai share a YouTube link riba Facebook. Thus, do not worry. Buta by por wake episode back. And if you have questions, you know, just let us know. We might not reply to them live, pero we will hopefully get to them. So, abi mi ke papi riba algo ko ami honestamente tayo hope interesante anto I have been wanting to talk about for a while. Kuta eigenlijk como se dice aqui no papamento, é passado de esclavitud de Aruba. Sí. Ayer estava o Dia Internacional onde nós eigenlijk comemorar lo qual que está aqui internacionalmente voor a abolição eigenlijk no mundo. Anto algo como eu parata com a Aruba nos nota para quieto too much eigenlijk ribe topic ko aquí, so we'll be talking about that today and to meet yung guest ko to be introduced in a little bit para mas papi dia sa aquí pero probably sige mi grabe sa thank you my awesome sponsors for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Thank you to Toto, to Laura Jose, to Gain. I appreciate you so much. Anto manera po sa provak na sa atin some fun giveaways, so stay tuned for next month, which is my birthday month, and as you know I love doing birthday giveaways. So yes, also may kada dunong heads up ko episode di awit ba itong Tiki Mas Kartiko ko normal because nos guests are preparing for his birthday. Pero sí, just keep it in mind. Pero I don't think that should be a problem. And the other semanas to take a break, this Sincerely Carolina. Pero stimong autista te. Just make sure you tune in. Nos may papadi back to school tame. So, Kian, without further ado, contanos king bata what you're doing here today. Sí. And why you think we should be talking about this. Yes, mi nome é Guiana. Mi llega di taken ng gas kava, peso ng ku awake sung A. And if not, mi nome é Guiana. Mi ta traha ding diferente rol ding sector cultural pa awo mi kesa 9 años porta
ties kaba. Hopi di na Holanda, pero sempre conecta ku e diaspora di ABC SSS isla nang e 3 anos ao que passa me trabalhando mais com hen de Aruba específico também dingen eigenlijk mesmo rumbo dus turcos que tem te maken com programa podcast exhibition ao tem uma exhibition de me e par de outros artistas também na Archivo Nacional Aruba teco oktober dus go ahead and check it out e eigenlijk het thematiek sempre tem te maken com herencia bambisa colonial que hopi viaja nos nota wak of nos nota papia sobre DJ. Dus je nota bij over die esclavitud so, pero echt het sistema colonial que nosa inherit y den nos manera nan die hasi, nos manera nan die pensa que nos nota para tim viaja y stop y pensa hey, is this actually good for us? Is this actually ours? Nos está pensando o di kona kuta die context, por ejemplo, na Aruba of no se toma algo over die antes y Kiko es ta. Dus eigenlijk hoop je reflejo den het tipo de trabajo como te hace ku thematiek we're living in that post-colonial context también, no? Dus sí, looking back, seeing how it connects to the now. Nossa escuta me diz nós, I mean, se bota in the social media zeitgeist, anto ding basa, colonized countries, islands, zeitgeist. Bolo pensa que nossa escuta é palavra ng colonialismo frequente. Sí. En diferente contexto, pero me deja ele un concepto que porta hard to grasp, sí. Pas sobre e porque ik er men hoop ik ook differente caminda. Minos assim, again, for the sake of the further conversation que nós about to have, se vou por dona palavra tiki más contexto den Aruba. Dus met de keren inderdaad kolonialisme lo por worden papiado in differente context. Hen het bisa por ejemplo, bijvoorbeeld lo cual está pasando with the Israel-Gaza thing, that's also colonialism. But the colonialism que me está papiando sobre DJ tem conexão com a maneira nan de hasi com esse pero eta colonialismo que tem te maken com tomando eigenlijk simpel tomando algo over Aruba in this case e outro isla também poniendo infraestructura poniendo maneira nan de hasi social cultural vooral social haciendo un instituto nang dus de manera nan de hasi te vira sólido te vira algo que nos tiene que adhere to it to make it happen y door die institutionalization tomando over hopi die konang local hopi die konang kuta porta bambisa de arquitectura te kukuminda te ku whatever nos manera nan de hasi that get forgotten of not to buy to the margins. And het processo violente pa sobra pa eta violente dus timbianos not wako eta violente dus timbiaha eta algo hopi specific hopi explicit mane slavery that's a very violent process. E con outro konan kuta meta parte di colonialismo kuta porta menos explicit bambisa violente taku bono mag di papi bo mesong idioma na un lugar paso bota papiando idioma di gente ko colonizado meta ese un processo basta violente po sobra bono mag di ta quem vota riba bo mesong bambisa país right anto thing in that sense nuance not nuance to colonialism but nuance to the situation paso por ejemplo papiamento mes existir door die mesclando idioma ng europeo ku idioma ng africano por ejemplo amongst others right so eta sin ese papiamento portato un poco no anase pero nos queda lubida que el proceso es tan violente anto me te quiere pami or mi papi di colonialismo eta echt the taking over institutionalization of things of bamisa education anything nos ta use in ons dagelijks leven y siguiendo con ese sin pensar con esta afectarnos ainda. Correcto. Sí. Y me quiere con nuestra
também na punto na Aruba onde ku nós está sentindo it's like very far away anto ku most of us por tata pensa nós não tem familiar ku basta tata parte de era aqui of si tava também nota algo que eta war papia e por tata um pouco tinha curiosidade passar isso aqui anto me te quer que nós go through some nostalgic amnesia que na Aruba nós não tínhamos passado violento in regards to esclavitud voral in comparison com por outra isla não me tenho vista que de mi caso sou eu minha maior nota de Aruba dus mi nota tinha portar grandparent a falar para contar-me coisas de tempo não aia você fala assim não pero pessoa que nós sabe me agrada na escola na South Carolina anto ora sim que tem very large slave pass sim anto me tocaram para minha graduation nós fazemos family trip anto nós vai Georgia the South right anto nós fez diferentes plantations anto nós gosta sim e compreender anto me tenho bisa que todo tiki apart e me senti me quase com tiki vergonha que estava na plantation tour onde comi assim de Aruba seu rol eigenlijk in slave trade pa e banda e não que aqui tá algo que tá biba em mim as common knowledge me que man Aruba tá chiquito dus pa que de mapa e tá playing such a crucial role at least in a market pa plantation A of pa plantation area A que tava dia zona mais grande tava hopi apart anto me tá com minha maior anto com minha avó anto nós tour have oh this is like interesting moment anto eri nossa quase senti this person who has never been to Aruba tata sa hopi mas de nós passado obviously because it's their job me te compreender com nós anto ku la quase senti sa que nota conversação com ta biba ding basta não sei não tampouco of ku bota talk to other people I will mind you me I graduate a while ago anto ainda me ta senti e nota algo ku ta war papia of discutir suficiente pero que mesmo Rosia me está consciente que tudo o que vou mencionar tem impacto então ora que nós para quieto riba e passado de esclavitud portanto você pensa passar na Aruba e não toda coisa foi nosso linguagem like you said might not have existed if it wasn't for that até me querer nós para quieto que influencia mais do local que nós pensa e parte de colonialismo que por a laga esclavitud happen right ko a India bijvoorbeeld batawak Catholic churches tur caminda ku nota algo que tata existir prior to e processo aqui right this is very much ingrained in thinking no está a India yon abo obviously ta hinga hope mas tempo ding e tópico ng aqui you know this is part of what you do as your job kiko ta kosang ku you have found kubota bisa hey mitahaya ku these are not things people talk about enough so mita kere that's a good question also mita kere ora nos pape over die commemorando e herencia di esclavitud na Aruba nos tinku pape over die differente vamos sections or things right e nos pape de cos nang hopi practice van bisa I will get to that in a bit pero inderdaad algo ku botawak den kong Aruba ta porta no conmemorar como un community met bisando se explicitly paso por ejemplo riba dia de emancipación kota 1 de juli ting un grupo sorry me olvidar ng number pero di San Nicolas ku cada aya pa hopi aya ng kaba ta commemorating ikut nanta you know do rituals but also gewoon being together really commemorating e dia de emancipación onder andere di Aruba pero maneva bisa eseita no algo que ta guardo carga bolo po bisa ding full e community anto mi ta pensando también riba por ejemplo
mi mayor mi mamá de Suriname y mi tata de Aruba, pero ella crece en Suriname y en nang también bote jeng diferente gente de diferentes lugares del mundo también cohabitan door die enslavement or indentured labor, que dat voel een otro onderwerp. Pero gente die voel rond mundo, pero ainda é commemoration die, por exemplo, emancipatiewet, bring the abolition, dat wordt herdacht. Tour different gente that think about it, het een dia nacional, you know, there's like a ritual for, there's a ceremony. So there is no argument for pero no tour gente porta kuta na Aruba nang heritage. Yeah, exactly, because there are a lot of other countries, Suriname ta undi nang unda essay sita pasa, right? E ma começa a pensar over the tópico aqui pa basta tempo pa sobra growing up na Aruba mi alanta ku informação de mi mayor nandos com, you know, how it is in Suriname. E ja, Aruba também tá colony de Holanda e ainda tem neo-colonial ties bisa to the Netherlands. Pero na Aruba inderdaad nos nota pensa riva como comunidade to be explicit. E obviously sai ta val opsi bota hai informação a mi na casa de mi mayor nang, pero ora vai para fora e vai dia não tá nada tá passando bambisa in public spaces. Mas bisa public spaces explicitly paso mane ai nang ta onda gente tá sinti com mais gente tá conectando com o mesmo tema of pasa mane ku dia just ochimart you see it everywhere. And depois me comecei a reparar que tem diferente coisas. Tem gerência de esclavitud com ela vai na Aruba com hopi gente bambisa letterlijk mescla com outro, and somehow somewhere I don't have the answer for that, maybe other people have researched that. En narrativo, pues zei dat mas mi field of work, met onderzoek kiko ta en narrative. En narrativo abira ku Aruba ta only un island kutata ting nanta call it rat slavery, the indigenous people. Pero se by ding archivo mes like literally now go online, they digitalized it. But awa kuting hopi porta inderdaad menos, pero hopi gente kutata enslaved the African descent na Aruba, right? So ting e mezcla ay ting e heritage ay ainda ding gente nang kutabiba na Aruba i gente nang inang familia kutata na Aruba for centuries. Mane hopi gente ku ting fam nang kunustur konosen on the island. Yes, it's proven that a lot of them are like from that mix of people, right? Anto esaita again, me line of work the mass over the narrative heritage. A narrativo somehow, somewhere, I get put into the background, kuno sta connected to that African past as well, pasobra, and that is also the dominant narrative or the master narrative manenantaya meeting academia, ku noting African enslaved, of not the African enslaved people almost at all na Aruba, but we were suffering more from indigenous people being enslaved. Anto después amitahaya again minosa ture parte nandi history pero después lo cual botawaku colonialismo anto mita quiero hopi gente no tawaki asina, that narrative became dominant, and then you had ora konang akumisa modernisa botata ting school, universities kuta crea information tambe pa eigenlijk pas share with the public, pero in ieder geval nanta crea hopi narrativo nang kunos sading nos societies, right? Anto dingen say door ku a dominant narrative notal tata ku ting African enslaved people na Aruba, of in ieder geval ku in notal dominant. Is say a kuminsa weer institutionalized. That's what I was talking about the colonial process. It is actually. Ku is say tame bira un dominant narrative, I guess, in academia. And then you have pero king tahasi and the researchers nang yung hende di Aruba hopi biaha way at the beginning I was sitting hopi mas hende kuta haya lugar kuta haya space pa research essay. So it's like
from all sides. Sì. Ora in narrative a comincia mane root bopa bisa si bota pensa mane mata kuta root. The dominant root or the dominant flower in that plant to give it like a analogy. Nunca notata ta dinge narrative ku Aruba tametata ting African enslavement manera be otra isla. Anto mi te quiere manera. Oh, sorry, my alarm. Mi te quiere contento con balanta pero me po alarm. Is that also un otro alarm for something else? Mi te quiere, sorry. Mi te quiere ku party A, dus ku inotata as bad. That literally that part, pas ainda hena ta huzele. Ta een soort excuus bopa bisa eigenlijk pa hende nota sintu kunang mester verdiep na mes dingen say. So there have been researches done about Aruba's past and enslavement by Archivo, por ejemplo, en nanting un list di hende nang kunang fam i heritage di familia nang koendo ta na Aruba kuta connecta ku African enslavement aspect di Aruba, right? I mita kere door pa ayas nang narratieve wardo poni pafo di nos di Aruba awonos ta wardo reflected that was not the best idea to do because eigenlijk si bawake bong met dito nando un praktische voorbeeld kitras na San Barbola, that's where I grew up. That used to be a plantation. Okay. Anto now, you don't, and as far as my knowledge goes, you don't see anything commemorating that. You don't see un bordje of un plakkaat of un whatever. Is het een gevolg daarmee si bonota papia di bo historia, right? Kiko bonotinku per se preserve pa make it indeed a palabra ko usa en nostalgia, pero batinku preserve si pa bo commemora kukonang asina apasa enang. Pasobra sino, bota kita build houses and hotels and whatever. Riba a ground, anto bonosa riba ki ground, bota building it, bota quitando parte amita haya. Sakita my personal meaning. Bota quitando parte di mene es spirit tambe di kiko apasa enang. Basta, I find it a bit disrespectful as well. Just yeah. Zet een ejempel por ja ku boting awo anto door ku si botawakri be otra isla nang ting yes in numbers tal ting hopi mas African enslaved people ku apira party di obviously a community nang ainang for centuries of después the centuries of enslavement pero ja Aruba tamet alta ting African Arubans or Afro-Arubans if you want to call that call the people that before the people came through Lago who are also of African descent. So, is zij te party awo kunosta mitawake mane in a symbolic way kunosta kind of maybe fighting mane like oh crap. Parte de nosso passado, então nossa história, right? E outra coisa que me hope interessante tá, me te quer que é visual, right? Maneira bota bisa porta nós só sente mané nós nota walk porta hope Afro-Rubans para nós ser assim, this should have not been, right? Presente é a única forma que bota participar, Aruba sua participação, portanto não que todo tem hopi bibando riba isla pero nos toto un key partner del local tota e transportatie anto riba bisa sei também tá algo hopi importante passar e para compreender que tem diferente forma nang para contribuir na e processo aqui para não ser melhor assim e que o país não por forma parte de gele então é importante a mim tá então maneira bota bisa o que está passando é uma confrontation espelho que nós está ganhando como é ok portanto você é nota maneira nós pensa que está e te quer has a lot to do também com for the longest time é toda laga opinião sinti bom de passado você está nós está participando nesse it's like now we know that's bad então we didn't do that então você nos porta lineage or whatever não a participar na é tipo de practices estão aqui e me quer também top importante para nos para quieto na ku
acknowledging is sí, Sí. of no acknowledging it, no te vai cambia nada. Me te quer gente por ter medo, still, Sí. se não acknowledge que a família participa in some way, either na slave trade of basta dori slave ownership, que esse também basta por ta crea mal visto of algo din the people of today, anto and these opinions might differ atrove by people. Pero a mí tayo pensa que si bo por sali anto bisa, oh my gosh, basta may abing na realisasyon que sa kita parte de mi pasado anto mi quer contribui in some way dori at least no laga e pasado ita forgotten. Bota kaba bezig ta kies pa kibra e chain porta basta di e familya anto bisa kumane okay, my people maybe did something ko basta no to tabong pero kiko ta ding mimang pa si hasibong anto porta hasibong ta no laga ese warulubida anto manera bota bisa porta commemora to some extent what you can pamiti kere ting hopi vergüenza din ese but it also brings comfort mita kere ku si nos pape di privilegio nos tursa e nos turta. Ayer mi tata na archivo onde nós tata papiando com par de adulto nang mayo ku atraha un par nang atra na school outro na atra na banco differente positions. It was very enriching for me paso ami to 31 and they have already worked their whole lives and have experienced things also in a different era kunanta pape over the like racism in that sense e no commemorando of that aware que porta essa tameta parte de quem bota parte de quem não está que even though in this day and age porta bota bambisa lighter skinned of ting mais privilégio por sociedade by hand in hand wanneer não visa ding holandês eta parte de amita me healing também right por so se gente onde bota waku bota bezig ta researching denk por mesmo maneira papiando over die virando mas bewust over die essay também tá cria diferença então me tá querer a diferença na mister en met een mister bing op diferente nível paso me tá querer essay também tá é parte de colonialismo tá they call it the colonial project. It's algo that worden pensar e budget. It's algo que tá manema bisa institutionaliza. It's institutionalized. It was very on purpose. Paso me querer opinion ta penso ko sa kita algo ko happened like by chance or something. Of wasa like out of all. Sí, el jis pasado. You know, tipo ito tong hopi but aware process. Anto hena nang ko a participar e a contribuir nessa aqui. Especially on the top, ito tong plan, anto kera achieve algo na decidi, this is better and best, anto nos tabay expand better and best everywhere else, anto through all of this process, right? Anto ito hopi importante pa sobra mita sigur ko in that process tating henanang along the line ko no tata bewust di ko esa kita basta fault of buta basta war usa basically pa contribute na algo de un otro grupito pero it is what it is me te quiere también because si buta papi de esclavitud like slavery was part of that colonial project and to slavery in this context mane a transatlantic slavery da algo very specific ku a conecta race mane Europeans a define race and connect that to inferiority dus is that algo sempre tá ting esclavitud throughout the ages throughout mankind hoop je het usa e argument pero a diferença específico de transatlantic slavery tá ku very specifically again the colonial project a racial aspect dat de waarde usa como tool para oppress e não tata only classist lo qual é que e não tata diz para sobota pobre não está by oppress não é tata para sobota colo escuro não está oppress também antes é algo que hopi gente
no ta papi DJ, so é vergüenza, pero também é comfort. Me ta quer hopi gente ta confortável ding no ku essa ta passando per se, mas me ta quer people that inherently bad, but the comfort of not having to talk about it, right? E kona que no ta leuk pa papi sobre DJ, anto hopi gente dice sí, pero me no pa cambia lo qual mi antepasado na hasi, pero esse no ta lo qual batin ku cambia, eta lo qual batin ku cambia ta porta dembo família of na bo trabalho, depende que bota hasi. You know, like make it something to talk about and to awoting mas e mas facts. Again, by archivo, wak e lista, wak e number nang, that's just already proof. Ting research nang tame ko tawada simita traha hopi na Aruba ku un senhora Lily Peterson, anto eta museólogo, pero tameta research like, por ejemplo, diferente conexión about Aruba's slavery's past ku plantations nang na Aruba. So is that algo outro ku, again, a conversation aqui por by hours and hours and hours, pero is that algo outro ku door di narrativo dominante con lo qual non stava papiando sobre DJ ku Aruba no ting mesum hopi you know, like enslaved connections, the enslaved African people, mane otro isla nang mita kere tata ting un lista ku mane plantations na Aruba, pero no awardo hasi hopi research for the public to know kung plantations na tata di king mita kere bolo pahayon tiki ma fácil, pero how did those people live? E parte di colonização e enslaving people é parte de dehumanizar também. Dus se nossa informação é que men con de nos mente, então é que é algo psicológico também, não por humanizar a gente. É também com a dia mídia tá traga, again, outra conversation. Pero passa mane se não sa se ta diz algo de um papel, então você mane leso um nome de um plantation, você mane ansa coisa tá erg, pero whatever. Pero se você ta lesa full um contexto de com gente tá biba of to word de humanizar of no tá há certo direito não of at all word mira como human, but se botar gente com tiki empatia, botar bij waken diferente. Maar aceita los die emotionen, aceita gewoon informação também que botar haia of no haia of por haia of no por haia die album, right? Yeah. E a realidade, não me tenho bisa que maneira que mencionar por outro país a do better job na maneira maintain, pero show that. By Corsou, for example, buting museums nang andata very explicit. Yes. Anto, say por the hobby confronting for some people, pero ante hele personally, so you do enjoy visit historical museums and stuff. Pero mite hele hobby importante, pa sobra manevo ta bisa eta un cos pa portable sele of escucha di gele e pa boak, anto purba puro nebo mens ding un situação assim, no? Same thing, dus trove na South Carolina, Georgia, or Kubotabaya plantations, ang dami Botawak, mane Castan Bonita, where people get married, for example, right? I cannot believe that people indeed do that. Pero Botawak areas nang dami, unda ko enslaved people of the help, whatever, tao ta biba, kung nang tao ta biba, anto pami sa ito ta un momento hopi apart, unda ko mitabisa, okay, wow, nos islas sina chiquito a contribuir na a future of these people, right? Anto ko nga end up kinang tahasi saki. Anto eta un very interesting perspective ku botahaya solamente dori papia di gele e tambe manevo de bisa empatizar, I guess, por di pone momentos de di sapato não, onde ku bota compreender se mi home. E outra coisa também me tem que bisa que lo qual que eu mencionar é parte psicológica também tá que hope bia nos não tá compreender de com cultura não tá de certa forma e se bo não tá spend enough time tá figure out você que passa do passado dentro comunidade bo não tá baita bewust de que a contribuir na local que a dia tá agora considerar normal. Sim. Anto di onda é seita bem.
Anto, ito hoop interessante, inderdaad. Oro ko bota, tuma e tempo para ler el contexto, no solamente antes de ting gente aquí, to ting 10 esclavos. Sí. No, con nga biba, con essa que contribuir na com e dono de escravo não portanto tá pensa tá normal para bo trata gente não que tá de classe menos sí. or whatever, de outro color, pero também com a gente não aqui também assim para você vai com outro. Ora com nosso papel de costa maneira physical punishment, right? Tá algo que tá so tight, é tá sina comum na Aruba. Ante tá so tight to that. Yes. Pero nós não tá papel de é suficiente que ora que bota hasi coisa bespreekbaar aan de ideia de laga los voor die eceita, laga los de costa que nossa heredade de temporada e que nós tá carga quieto by. Sí. Voor die tempo e. Sí, pasa eigenlijk een nota de hopi tempo passa ku ela wada like the abolition of slavery, right? E bambisa no bobisa wela si boting hand si bobisa wela porta lota conectado ku e tempo e and that's not even that far. Porta bono conhecer, pero if you think about it, gewoon very practically it's not that far. Anto ja, mas tambe in neuroscience e the psychology field da guardo hasi research con in general tam pero tam specifically mane con DNA mutations that get transferred when you are under a lot of stress or trauma thing specifically over the people who get enslaved tambe ku e trauma e da guardo overgeleverd na nang descendants and it's not. And so it's psychological, but it's also like I think institutional, because I think that's also een conversação que nós não tá pape hopi. Denk de que maneira ng institucional nós tinku at ainda conectar com o passado é dos el lenguaje, por exemplo, papiano holandês tem tour lugar ng official van visa, basta kasi yung gente no tamane echt stop de pensa kiko eseta ha senhora conosco mita quiere sowieso tem gente tá pensa que nós tem que preservar papiamento como tá ganha bom pero é parte de preservar tá super bom pero tem parte para mim que sei também que também sei que é parte de colonization. Correto. Right de contexto que a sal foi sei e que ainda nos tem que usar para motivo não político. Anto, ja, tur e conexiona eita algo que me ta quiere que nos tinko pape mais sobre DJ, pa sobre me ta quiere ta bom pa lesa research, eta bom pa lesa book, eta bom pa by leasing of the diferente forma over die historia aqui, pero me ta quiere conversação assim que ta mais over die conexionan e com ja unfolding connection die antes te ko gewoon in public spaces and how people talk about it in narrativo kota mas algo kumita echt use in my work met kere is esta conversação mesmo importante than just knowing numbers and knowing a name of a plantation paso sino met kere gente não está conectada mesmo hope com ele tampouco and I think that's where true healing e change está começar também. Sim. Gian, me quero saber hope dank you for this conversation. Esta conversação que maneira de bisa é não necessariamente leuk. Esta leuk se você have interesting conversations with people who you are who you think are interesting. Pero esta que é uma conversação difícil, me te quer esta touch diferente. Sim. Constante nos tour, então é touch diferente coisa com diferente gente. Pero maneira para bisa, me te quer there's a lot of work to be done na hanya e laço não den quem nos está awi, que conosco comunidade tá awi. Sim. Anto me te quer que we are in a good way, basta como comunidade, me te quer que silver lining, right, de turcos e social media tá assim. Sim. Exposure. Correto. E que boting mas ruimte nang kuta mas accessible pa papi di costa nga sina.
Dus me espero que más de tipo de conversación aquí Atlanta, Sí. you know, in Yes, different please. spaces, by different people, with different people, ko nos por haya elaso na anto Ja. make peace with them as well, right? On whatever side portabo ta pensa of sinti ko bota, chances are ko it's all of the sides, Yes. right? Anto Vooral naar room. sí, anto maybe that brings some people some comfort Yeah. too. Yan, is there anything else ko bolokyar pahende sa of pahende keep in mind as we Porta- move forward? Porta esta, si vos lo que sa más over dia sa que gewoon just by Google sowieso, pero si vos quer lesa más in the work that I've been doing in this together with other people, by na www.counternarratives.nl and then nang bolo po haya a lot of different articles about it. Anto bolo po lesa más también. I will make sure to share that link. Sibo akach nos towards the end. Manera mi mencionar como cemento episode ya velo tuntiki mas cortico. Nosotros live riba YouTube anto bopor hayale back riba. Bopor hayale link di YouTube tambe riba e Facebook di Cool FM. Dus do not worries. Riba Jamars. Elo available riba Spotify, Apple Podcasts or ba favorite podcasting platform. Mi espero ko botame haya topic ko aki interesante. Ito dun tiki mas deep ko porta episode si mga pasa. Pero all of them are important. Anto mi espero ko isa kita lang to ang kuryosidad ng buo pasiyang un tiki mas di historia di esclavitud y abolition na Aruba. Anto kong isa ki portate dia di awit ang impactando nos kultura anto king nos to. Thank you. Thank you. Mi quiero so pa follow me on social media. Si busca participating in fun giveaways. Kubitini, it's @sincerely.carolina. Arriba Instagram. Anto @Zina Talks. But of course, make sure ko to follow Cool FM. Anto, mita espera ko bating un bong resto de weekend. Un viaje más. Kudos to you who survived the first week back to school. Anto, you got this. Beso ko about to start. I will see you again, not next week, but the week after. Pero kara tune in din si Maong Autista, otro si Mang. Thank you to my awesome sponsors, of course, for allowing me to talk about whatever I want to talk about. So thank you to Total, to La Roche-Posay, and to Gain. I appreciate you so much. And yes, I think that is it for me. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Hey, bumarka ng favorito iyeng premio Tawardabo ku e P&G Beauty Festival. Compra cualquier tipo de producto ng preferi manera Pantene, Gillette, Old Spice, Secret, Aussie, Herbal Essences, Oral-B, Crest of Ivory. Y participa pa gana shopping vouchers di 250 florin cada luna y producto ng gratis. Tour simang na ture punto di venta rondi nos isla. Participa awe mes. Compra 2 productos di P&G cu valor mínimo di 5 florin. Deposita bo recibo original, cubo number y bo numero de teléfono de caja promocional of mandena e WhatsApp line di compra. Visita Compra LTD riba Facebook para más información.